تماشاوان نجار رودا کرد لألمانیا دبیجن ام زیادترین میلیون و 200 هزار آینه. لگلک جاران دما بحث کردان لعوی ولاتی ده تکرن ده بالا مروان که کرد لوی ولاتی پتانسیلک هزک مزن یا مروانه لی بلاو اف هزا مروان. حتی نها گلک جاران مروف نکاره بحثا پتانسیلک هفگرتی یا هفبش کاره که مزن یکو بالا رایا گشتی همی آلمانیا هم جیا اوروپیان بکشه. جبو که ام دیمن کردان لوی ولاتی ناز بکن سروک جواکا کردی لآلمانیا کردش گماینده علی ارتان توپراک میوانه میه. Herr Toprak, vielen Dank für das Interview mit uns. بریس توپراک هون دکارن جمرا بیجن وینه کردان درای گشتی آلمانی دا چاوایا. Bild hat die Kurden in deutscher Öffentlichkeit. Ja, langsam und mittlerweile kann ich sagen, dass die Kurden ein positives Bild in der deutschen Öffentlichkeit. از کارم بجم هدی کردان وینه که پوزیتیو در رای گشتی آلمانیا دا چکریه. مخابن ده سال نواتان دا با قداغه کرنا پاککی و به درجه های 20 سالان ام نچار بون که هفرکی دیگل وینه که نگاتیوی کردان در رای گشتی آلمانیا دا و ده سیاست آلمانیا دا بکن. جبرکو ام به تندو تیجیه و دهاتن گریدان. داخل پیشاندان آندا روب منهبو. مخابن و یکی ضرر که مازن گهانده کردان ل آلمانیای. لید و هیامی داو به گمانجی افچنده گریدای بویرن روشهلاتا ناوین بو. کردستان به وی شارکرنا دلیرانه جبو آزادی و دموکراسی لسرانسری جهان ریزگرتن و مافداری جعالی جهان آزاد و بو کردان هاتا گرتن. به گمان باندورا خواه لسر و دریجی هبو. بلی ام وکه جواکا کردی لآلمانیا ده سالن چویدا مکارن مازن دنا و رای گشتی و برین دیپلماسی دا کر. مدکار خدا لپیشی گرینگی به خو پیشاندان دنا و باجاران دا ندا. افچان دا کردان بو ده همو سالان دا بو دمین دریش مگلک دم به کارن دیپلماسی و در باز کر. ما پیوندی دکرن به رواندا کردی و رواندا کردی ما به پارتیان و به حکومت هرمی و به حکومت فدرالی دا ناس کرن. نه ام ده همو انجمن گرینگ دا بجدارن کو ده داوی دا کردان دنگک لآلمانیای هبه. هر وسا در رای گشتی دا جی کو ایدی کرد نتنی ده سیاست دا بلکه ده پرانیا جواکی دا جی تین پجراندن. Dass die Kurden wirklich mittlerweile sehr positiv nicht nur in der Politik, sondern auch in der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen werden. Haben wir gegenüber die Kurden und Kurdinnen لهمبري كردان لألمانيا ولوان ولاتن أو هند نافدا دجين سياستك داب المورال نينا دمکو وزیر برگری خانم هوان دیرلاین دچه هریما کردستان لوی دره دبیجه هریما کردستان عراقی لی دما لوی دره بیجی دبیجه باکوری عراقی چما ام تشتن وها دمدی آلمانی دا دبیزن Nordirak, warum hören wir sowas in den deutschen Medien? مخابن في چنده پیوندی به دیپلماسیت و هیاج برکو حکومت آلمانیا به دهان سالان پیوندین دیپلماسیین باش دگل ترکیه و ایران هنه. اگر لوی داری رژیم نحقیانه جی دست حالات داربن، آلمانیا ناخوازه که وان تیکلین دیپلماسی جناب ببه. رولا برجواندین آبوری او سیاسی و استراتژی هیا لی دوی جبو دنیای روش آواز زلال ببه که ده پاشا روش دا و دکارن پشت گرمین حوشن دموکراتی آزادی خواز بن دوی هریمید. Auf demokratische, freiheitliche Partner zählen kann in der Region, im Nahen Osten. و کردوهانه لوی هریمه Nach meiner Auffassung sind es die Kurden und die Kurden haben das mehrfach bewiesen. به تیگشتنا بله او کردن و کردان چندین جاران او چنده سلمان دیه. نتنی دوان 5 سالین داویه دا بلکه 30 سالین داویه دا. ام لشر لدجی دیکتاتوران بنیرن و لدجی رژیم ناحقیانه لروشهلاتا ناوین کرد ریزا پیشیه یا آلی روش آواده بود. مخابن کردان بتنه دهیلن دما کو پیوستی اوان به پشتیوانیا کردان با او اف چنده لوی داویه دما رفراندوم داجی مدید بگومان تراژدی بو و به هیوی بونه که مازم بو جبو ما کردان لی به هزرامن حکومت هرمه بلز کار برین دیپلماسی کرو امزو و گریانا سر روشک باشترو ولاتن روش آوا لپیشی جی امریکا تو هف بشک جه باوری نینه جبلی کردان. Herr Toprak,
Was sollten die Kurden und Kurdinnen برێز تۆبراک دەوێ کورد لە ئەڵمانیا چ بکەن کۆ دەناو سیاست و ڕایە گشتی باشتر گوهداریە وان بێتەکردن in der deutscher Politik, aber auch Öffentlichkeit zu bekommen? Wir sollten uns viel mehr also nicht دوێ ئەم ناتەنێ خۆ دناوا خۆدا مژول بکەن مخابن کورد بتنێ خۆ بە هەوا مژول دکن پارتیên cuda û grûpên ideolojiyên cuda û di rêza pêşiyê da siyaseteke hezbayetiyê dikin û ji bo min jî Kurdistan û milletê Kurd di ser hemû partiyan û hemû serkirdeyên siyasî de ye. Pêwîst e em di nava xwe de kultûrekî guftûgû demokrasiyane durust bikin. Divê em rê nedin di nava xwe de weke hevrikiyên hevdû bibînin lê hevrê bîn. Her kesek dikare siyaseta partiya xwe di nava partiya xwe da bike lê dema ji bo Kurdistanê û milletê Kurd û berjewandiyên Kurdan pirs hebe vê demê divê Kurd hemû bigihin hev û bi hev rabin. Mixabin hetanê niha jî me gelek dijmin li rojhilatan navîn hene ku naxwazin Kurd bihêz bin û welatekî serbixweyê Kurdan hebe. Hêviya min ev e ku ciwanên niha ji şaşîtiyên dayîk û bavan dersê werbigirin. Me gelek ciwanên pir baş yên têgihiştî divê derê de hene ku di hemû warên civakê da çalakin û divê di nava partiyên Almanî da çalak bibin. Di komala û sazî û dezgehên Almanî da çalak bibin. Divê me Kurdan bandor li ser biryardanê jî divê welatî de hebe. Wiha kar divê bihê kirin. Tenê bi xwepêşandan û çalakiyên Kurdî ku em tenê di nava xwe de dimînin bi rê ve naçe û îro mînakek pir baş e. Eger mirov lê binêre ew qas û zêdetir jî Alman hene ji Kurdan ev mînakeke baş e ku bi rê ve diçe ku em deriyên xwe vekin û ji bo vê civaka em di nav da dijîn û Kurd milletek sexî û dilmezin. Ez bar dikim eger em deriyên xwe vekin û eger xelek ne tenê siyasetvan cîran jî me nas bikin derî ji cîranên xwe yên Almanî ra jî vekin wê demê wê gelek baştir bibin. Nicht nur die Politiker, wir müssen auch unseren deutschen Nachbarn die Türen öffnen, dann werden wir noch viel stärker. Letzte Frage, Herr پرسیارە چارەم یا داوی داوی پرسیار برێز تۆبراک سیاسەتەکە لە دژی کوردان لە ئەڵمانیا هەیە Nee, ich würde nicht von einer Anti-Kurden-Politik sagen. نەخێر ez nabêjim siyasetekê antî-Kurdî heye lê mixabin siyaseta Almanya Federal ne raya giştiya Almanyayê. Raya giştî û civaka sivîl ya Almanyayê digel aliyê milletê Kurd e. Ji ber ew gelek baş dibînin çi li rojhilatan navîn rû dide. Milletê Kurdan bi çi awayekê beravaniyê ji nirxên rojavayiyan û medeniyetê dike. Vê çendê jî raya giştiya Almanyayê dizane. Divê em givaşa siyasî û raya giştî li ser hikûmeta Almanyayê bikin ku ew siyaseta xwe ya li hemberî Kurdan bi dilêrane darêjin ku vekirîtir be li gel Kurdan ji rewşa hatan niha heyî. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe zu danken. Danke Herzlichen sehr. Dank. Danke sehr. Dankeschön. تماشاوان هجا ببینه که کرد بود لگل سروک جواکا کردی لآلمانیا و کساتیه که دیاره منافرای گشتیا اوی ولاتی دا علی ارتان توپراک